Caltech estabelese Iha Timor no sede Iha Timor Leste, espesializada Iha fornesimentu ba servisu oioin, hodi apoia setór konstrusaun, ambientál, tasi, mina no negósiu sira-nia kadeia fornesimentu. Caltech alende Iha Timor Leste prezente Iha Austrália, Singapura no Canadá. Caltech undar grupo ida empresa sira ho experiência liu Timor nulo, hodi atende setór oioin, halau servisu sira barak no integrado, o equipa nebe diverso no perito e habilidade as, comprometido no apaixonado. Durante ne halamos atividade de resiklajen ba Lixu sira, no belefo benefício. Tuirmai, tatoli se introduz processo recolher lixo, resiklajen no resultado resiklajen husi Caltech durante ne. Lalauk nebe me ka Caltech halo yane, ami recuela husi fatin balu ya dilaran, balu iha komidari halio dili, balu husi amini klientu sira, o nomos ami foti husi komidari sira husi tibar neba. Sira tawa mutu kia si halo tawa mutu ki fatin ida, diliu korba plastik, depois ter kontaktu ami kada sumana, aminia trek badeba, batula, lori amine fatin prosesu resiklajen ia bedukui idane. Kono ba resiklajen atu halo makas liu hahu ya tina lima liu ba kono ba resiklajen. Mas ida bebeke ami hahu o recuela usi amine fatin no amine klientu balu ia 2004 ma ami Koñese hahu ona recuela ia komidadi. Nomos ia tiba. Amane makninia volumene aumenta as. Lixu neveme ke ami recuela husi area dili makanesan tipe plastik ototu. Iamos konaba besi acirne, konaba dos, green waste sanesan aitan, du cirane, nemos ami behalo resiklajen otu. Agora dadau ka Lixu neve ke ami hetan ami recuelo si amne klientu sira nomos ia povo balu o comunidade balu ya dili ami depois de horas servisu ami tau skip in mamu kida ia liur sira voluntariamente drop mai amine fatin idene ami hetan husi comunidade ya tibar ami foanesan intensif basira mais ou menos por volta é 50 to 100 serviços de base, se recolhe plástico e depois a mim for intensivitu a basira, me parceira ajuda a mim hodi recolhe plástico neba. Agora dá o kami for sira kilo ida mais ou menos 80 per ton. Ne ia tipo plástico em rua neba. Ita bolo nomor 1 antane mais ou menos 40 cada tonelada ida, mas tipo plástico ida tos ne ida bolo nomor 2 ami for intensif basira mais ou menos 80 cada tonelada, 1000 kilo. Resiklajen an seodian lilu kon plastik, bahira kalau tama ona aminia be fatinha beduku, antau ita halo separação uluk, ita halo tuir ninia be nomorena ba. Foto plastik sene ita se badulas. Ita se ya dulas, depois ia dulas primeiro, ba dulas segundo, usi dulas, de resultado dulas ne halo round ya, e depois ita fai, ida plastik balu ita muda ba atalo produção board, plastik triplex, ida fali ba pavimento. Ya pavimento ne ba, Koñese kaur fali ho matre balu ne ba, odi sai fali produto ne ba ma temi tionane. Pavimento ho a triplex plastic. Equipamento nebe me ita usa oli halo atividade resiklajen. Com certeza primeiro mak ita ia a trek nebe ke persia recuela halio dildaran. E depois bahira mai to amine fatin ihane ami ia pontida par hodi tetu sasansirne. E prihatene mais ou menos ia trek nilarane ia tula ida resiklajen item ne tonelada hira o kilo hira. E depois usine nia se bafali fatin descarregamento, separação neba ita ia skip bin o Lixu fatin
ne ita persia hafahe tau tuirni item ne beke ita poin audiantiona usi dane ita fahe tia item sene persia dulas anta persia mesin bolu shredder primeiro depois ia granulator eneba nia dulas pertama se nat bot anta bafali dulas ida kik hoti foi husine ita bafali ida ba pavimento anta eneba ia pavimento ita persia kaura mutu ita se tau ia mesin bolu extruder nesse tem hototia asai tau fali mesin press nia resultado si press mas sai ve modelo ne beke ia ba fali da produção con ba plastik nia con ba triplex plastik usi dula hototia material sira plastik ita lori ba fali fatin halo produção ne toneba se kahura mutu enter tipe plastik ita kahura mutu ita tama ia se teto tia ita tama ia anesan press bot o anesan oven bot ida leba ita tem por volta 15 to 10 to 15 minutos sansane hotu tia tamania tem ia rua ida fali tem ia halo tem ida fali halo malirin então e depois malirin mais ou menos 10 minutos de resultado ia na mercado como nia foi na rua de 2004 tinha tinang kotu kliba mercado começa a rua a minha produto utiliza una barak usi balu halo meja balu halo didi uma ne kona ba ida triplex plastic kona ba pavimento ia projeto ia cristure mais ou menos pro volta 61.000 monta ia cristure neba total produção entre planta ruane papan bor o pavimento mutu que tinang kotu 84.000 ansane 4.000 ne maka ba bor ba plastik triplex plastik 80 resine mak ba ida pavimento ia tipe oioin neba pavimento ita bele usa ba jardim bele usa ba dalan ia produto ne ami offer tipe ida ita hansa hodi footpath hodi launia net otau jardim tipe ida fali ita bele usa hodi careta beliu ne hanesan rau kia be cristorenia ne kono ba bor agora kami distribuione loja balu di laran ia loja mais ou menos loja 6 ansane ami to amne produto ne ba loja ia hudi laran ia taibesi ia bidau ia tastolo e depois comunidade cerbelare balu diretamente mai hola ene teliu kona ba ida triplex plastic depende nini quantidade se ia quantidade bot ami ia special discount mas ami íamos ia fixo price kansa karek bai hansa hola ida rua ni preço lanesa no ita hola barat sim agora dau se 12 mili ami fan ho $22 20 mili ne $44 pavimento ne depende nia be tipe tambah ene itare tipe cose siansa ne nini preço diferente se harema staff Caltech nia net maka agora servisu hodi halo Atividade con Resiklajen to produção mais ou menos por volta 25 to 30 mas se conta hotu CNB recuele ativa nema anesa no in audience po busiri ativa nema mais ou menos 50 to 100 enaba atusida porque loror se halo be recuele con plastic e depois mos ia amia ponto balu ia dilaran ia bairro siri dilaran mais ou menos 15 bairros sansane ia becora ia aimutin ia kumoro ia bidau ia fatin lubuki denava fatin serne amine staff liliu amine staff serne sire ajuda ami halo promoção sire kulio sira-nia família sire colega balu convenso suku ami provide jumbo sire tau eneba bai hira konu na konu sire kontaktu ami ba kolekta